Rais wa nthiguru ya Romania Klaus Lohanis na mukirito igaruni ya Rais Aga Nairobi Rais William Ruto na atongoria bangi bankathi ya iguru thirikari-ini nyuma ya gukinya Rais Klaus na pero gitio kira kinenkagirwo atongoria ba manthiguru gia kuringwa michinga 21 na nyuma ni gukagua gorinde ya jeshi ira nia agitio na ugu ibu mantu magukari. Rais Klaus arĩrĩkia ndiunga yake agakenya akariungira nthiguru ya Tanzania, Cape Verde na kinya nthiguru ya Senegal ĩrĩ njĩra ĩmwe ya gwitia ngwatanĩro ya kibiashara na ya gukarania bwega gati ka nthiguru ya Romania na nthiguru cia Afrika. Geto FM Na kongera kuga atongoria ba kiama kia UDA kuma ntere cha Mount Kenya ibakwenda gupegwa kanya kamwandiki munene wa kiama giku na kinya kanya kamunini wa mutongoria wa kiama giku kagita karaithurano bia kiama giku bikaruthika mweri tuthiite. Batongoretwe ngavana wa kaunti ya Nyeri Mutahi Kahiga barienda giti kia munini wa kiama giku gupegwa munini wa Rais Rigathi Gachagua na giti kia mwandiki munene gupegwa muntu ungi kuma ntere wa Inu. There must be a party leader and a deputy party leader. The rest can be whatever they want to be. And we are demanding that as members of UDA. And I think we have one party leader. And so importantly also to have one deputy party leader. Kama party leader ni mmoja, deputy wake anakuwa mmoja. Geto FM Na tukiraithĩria ndeto cingi ciĩgiĩ kigerio gĩkĩ gĩa KCSE kithiĩte na mbere kunthe nthigũrũ-inĩ hindi Minister wa Gĩthomo Ezekiel Machogu augĩte thirikari nĩyũmbanĩte gũtanganĩra na makarĩka magwamba bwa igerio bibu. Akĩaria arĩ kaunti ya Trans Nzoia, Machogu augĩte makarĩka makai marĩa magwatikene matiĩgĩtwe makĩringithanio ĩmwe kwa ĩmwe na magerio mamu. Wanafanya KCSE Kenya mzima, hatutakuwa na visa mbaya. Mwaka huu cases tumekuwa nayo peke yake ni 46. Karatasi tu ya kawaida. Wakati huu we are almost 100% perfect. Tutapata kama ni C, hii tutapata kama ni A. Hiyo ndio alama ambaye alikuwa amefanya bidii. Geto FM Na tukigera metho kiri kaunti chitu munini wa county commissioner ntere chia Thirugai gĩcigo bunge kia Gembe South Thomas Kipkorir augĩte na ũrĩtia kari ntere inu bara batũraga nara mĩguĩ ya rũĩ yaraganaga kwĩgwa bakĩthamĩra ntere ira itarĩ na ũgwati kagĩtani gaka mbura ithiĩte na mbere kura ibu kwĩriganĩria na maũgwati marĩa wĩgĩtwe makiumĩra. Tunaonya wananchi wetu ambao labda wako katika mahali ambao wanakuanga na tahadhari wakae wakijua kwamba mvua labda inasemekana kwamba inasaongezeka, na tunasema kwamba hatutapenda sana mtu yote ama mkaaji wetu apoteza maisha. Geto FM Na turi kiri wainu chiegi mbura na bonto baraba tumagira barabara nene ya kuma tunyai kugendaga kurungu mwanga Kanyoro ntere cha Tharaka iba mukirite na nkena ituari aura warombaga gitegi ya seneta kaunti ya Tharaka Nithi Paul Mugambi ya kuthondeka barabara inu nyuma yayo kwigwa ikigitũkana na kwaragania ukamati njirani inu. Muriungi Makonyi imwandiki ndeto kuma ntere chia Tharaka. Inu kena kumakira kari na tumeriba barabara nene kumaga kurungu kwa thiwa Kanyoro nyuma ya Kapteni Paul Mugambi kwa kirero kiago kia mura wana wa kwa bakarabate yara mira ira tawekira barabara ni thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi na kugita barabara kuratuika biki kana kari itikero kera bantu aga arombete